Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Hurmatlı ajeke, jenge, kudagılar, ustazlar, atayini, ağayini, ece karındaş konuktur. Bugün bizde kuanışlı gün. Ayabay kuanışlı gün. Ankeni Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem men arazakahullahu imra'eten saliheten a'anahullahu fi şatri dinih felyettaqillâhe fi şatril bâqi. Allah kimge mıktı münözdü juvay tuş kılsa, demek al erkeke Allah dininin jarımın kokustan lazzamatta bir tolukta koyuptur. Emi kalgan jarımında Kudaydan öz hareket kılıp saklanıp yaşasın degende. Nurullah, jubayыңдын sana nekelenişi menen dinin jarım ağa çeyin sen Kur'an menen toluktap gelgensin. Kuşboңur bek bolsun. Eki mıktı insan üylönse, bütündey yaratılış suyunöt. Ankeni zinadan saktangandık üçün. Rızkının 17 eşigi var. Oşol eşiktin 16. eşigi kız bala. Zinadan oğlaktayın, jakındap albayın dep tezirek nekelenip büröge baş koşup durmuşka çıgayın dese, zinaga barıp albayın, tezirek nekelenip üylönöyin dep nekelenip üylөнгөн jigit menen kızga Allah Taala rızkının eşigin ayabay çoğun kılıp açıp koyot degen Peygamberimiz. Rızkıňar mol jana berekeli bolsun. Allah öz ayetine estağfirullah. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Allah'ın bilgilerinin Subhanallah. Kur'an'da Allah gün menen tündü Allah'ın belgilerinin de baytar. Gün menen tündü. Gündüzgü gün menen tünkü karangı tündü Allah'ın özünün belgilerinin de baytar. Aydı, gündü, jana başka neselerin büt bardığın Allah'ın belgileri bol sizlerge sabak beriş üçün. Gelip sen nikelep üylönüp atkan jubayыңды dağı Allah Kur'an'da. Ve min ayatihi Allah'ın belgilerinin biri bol esepteler. Sen üçün Allah özün siyaktı öyle cinsından sağa bir jubay jaratıp bergendigi. Allah'ın belgisi bolgon jubayыңды jakşılap küt. Liteskunu ileyha anı menen bar alıp rahatlanıp yaşaşığın üçün sana berdi. Ve ceale beynekum meveddeten ve rahme. Ököňörün ortaňorga Allah Taala süyü, mahabat, anan toora düşünü, sıy, urmatty berdi. Ayallardan, erkeklerden moýnunda yüktölgön 20 hukugu var. Men Kırgızstan boyunca Şamsıdamla. İmamlarga 2700 imamga sabak ötüyoruz. Kırgızstan boyunca. İman fondu menen. Anan imamlarga ayallardan hukugu jönünde sabak ötsök, imamlar ayya taң kalat deydi. Maga biri aytты, ustaz, uşul kitepti, uşul tетрадымды үйgө aparbay эле коёюнчу dedi. Эмнеге desem, ayalımdın hukugu вообще көп экен dedi. Oşol hukuktun birincisi, Европада bir okujay var. Al okujayga Kırgızstan, Özbekistan, Kazakistan, Tacikistan, Türkmenistan bulardan barbayt, hiç kimisi barbayt. Çoğun kontinentlerden, Evropalardan barat. Evropada bir okujay var. İnstitut kadimkidey. Ağa
1 жылдан 5 жылға чейин окушат. Ага кайсылар барат? Учакта учуп бизге чай, суусундук, тамак таркаткан стюардессалар барат. 1. Экинчиси чоң ресторан, кафелердеги тамак ташыган официант жана официанткалар барат. 3-сү банкир кызматтары, 4-сү мейманкананы иштеткен кишилер барат. Кээ-бири 1 жыл, кээ-бири 2, кээ-бири 3, 4, 5 жыл окушат. Бирок бир кызыгы 1 жыл окуганы 1 жыл, 5 жыл окуганы 5 жыл, бир эле сабакты 1 сааттан 1 жыл окушат. Bir sabakты 1 saatten 1 жыл окушат. Аябай таң калыштым. Ошол сабак менен алар бу дүйнөдөгү жашоосун оңдоп, бирөөлөрдүн акчасын өзүнө тартып алат. Билесизби ал эмне деген сабак? Ал бесме деген сабак. Ал жылмаюу деген сабак бар. Жөн эле кирип алып эле ыржайып отура бересиң да. 1 саат жөн эле. Күлгөндө дагы бармакты кырынча кылып, оозга салып, üstünkü жана астыңкы эриндер бири-бирине тийбей турган деңгээлде 1 жыл күлөсүң. 1 сааттан. 5 жыл окуганы 5 жыл 1 сааттан күлөсүң. Пайгамбар аны 14,5 кылым мурда Тебессумука фи вajhi ахика лака садака. Танысаң да, таныбасаң да мусулман тууганыңдын жүзүнө жылмайып тиктөөң бул сен үчүн эбегейсиз чоң кайрымдуулук кылгандын соогуна тете деген. تبسمك في وجه والدك ووالدك وأخيك وأختك وزوجك زوجتك وابنك وبنتك لك صدقة. Атаң менен апаңдын, ағаң иниңдин, эже карындашыңдын, жубайыңдын, уулуң менен кызыңдын жүзүнө дагы жылмайып тиктөөң бул садака. Бүгүндөн баштап жылмаюуну үйрөнгүлө. Бешене тырышып, кабактан кар жааганды унуткула. Айрыкча Нурулланын мойнуна жүктөлгөн укук, милдет аялдын укугун сактоо. Жылмаюу. Сен жылмайсаң, ал күлөт. Ошентип үйүңөрдө кадимкидей Аллах берген وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً мейрим анан сүйүү орнойт иншалла. Эми урматтуу кудагыйлар, кыз чыгарган, кут чыгарып, урматтуу ажеке, келин алган кен чалат деген сөз бар, накыл кеп бар эле бизде. Бул эзелден келе жаткан сөз. Кыз чыгарган тарап адеп аклак, илим билим, талим тарбиянын куту болсо, келин алган тарап Нурулланын ата-энеси, ал Кур'андын, хадистин, чыныгы пайгамбардын мүнөзү болгон таалимдин кенчи болсун. Араңарды эч качан жамандык аралабасын. Дайым алдыга гана умтулгула. Уламаларыбыз мен назара иля валидейхи шезран эмсекетил мелаикету аршар рахман хашиетен эн яскут. Ким атасы менен апасына өзүн бираз эле алайтып, бешенесин тырыштырып карап кое турган болсо, Алланын аршын кармап турган периштелер ушуга Алланын каары төгүлүп, арш түшүп кетпесин деп коркуп турат деген аалымдарыбыз. Атаңар менен апаңарга мыкты мамиле жасагыла. Мен айтайын дегеним токотери. Муноул жерге салынып, өкөөңөр ээрчип баскан материалды бизде түштүк тили боюнча баяндос дейт. Шундай эмеспи? Баяндоску? Баяндоско атаң менен апаң баспай, ушулар басчынчы деп ак материалды койду. Бирок башында ата, агылайын апа, алдыбызга түшүп бир бас бергилечи, бир силердин изиңерге биз таманыбызды коюп бассак десеңер мыкты болмок. Эми үйүңөргө барганда мындан да мыкты бархут баяндосту атаңар менен апаңардын кадамасына таштагыла. Ошондо гана силер эң мыкты инсан болосуңар. Атаңа кандай кызмат кылсаң, балаңдан ошондой кызмат көр. Амин. Айтканыңыз келсин. Рахмат. Ушундай чоң башыңызды ийип бере туруңуз, токтоп туруңуз, шашпай. Ал ажала минаш шайтан. Ошондуктан шашпаңыз. Жакшы
жакшылыкка кылып, пайгамбарыбыздын осуятын айткарып, мына Абдыхалык аканы сүйүнтүп, ак конвертти бердиңиз. Алла разы болсун. Эми конвертти көрсөтпөй Абдыхалык ака чөнтөгүнө салып алды. Теңди теңирим сүйөт дейт Абдыхалык ака. Ошондуктан тең бөлүшөсүз, Кудай буйрса. Эми Абдыхалык аканын жакшынакай сизге бере турган хадиясы бар экен. Ошол хадияны дагы жакшылап алып кийгизиң чапан жабыңа. Эми жакшылап 2 жашка дагы бир дуаңызды бериңиз. Amin ya Rab. Amin. La ilahe illallah. Amin. Emaneten indallah. Amin. حفظنا وحفظكم الله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. آمين. اللهم نور الله menen Feruza'nın ortasına Adam atavuz menen Havva inevizge, Muhammed Peygamberuz menen Khadija inevizge, Hazret Ali menen Fatıma inevizin ortasına salgan suyu, sıyırmat, geçirim, jana sağınu münözdörді salgını ya Rabbi. Amin ya Rabbi. Aldığa koygun жақшы ой мақсаттарын жүзеге ашырып, екі дүниенің түрді апат қырсығынан өзін сақтап, екі дүниенің игілік жана бақтыңы жеткізген. Amin. Ата енесін сыйлаған, бір туғандарына күйімді болған, Amin. өзінен кейінкілерге үлгілі өрнөктүү үй бөлөдөн кылгын ya Rabbi. Amin ya Rabbi. Кейінкі жылы бұлардан алтсан аман, денсаулығы чың, Amin. иманы бекем наристелерді жарық дүниеге алып келген. Amin. Жана бұларды төрөп, өстүрүп, багып, үйлөп аткан, акчасын сарптап аткан. Ушул эки жаштын ата-энелеринин дагы өмүр рызкысына береке берген bir rahmetike ya. Allahu Ekber, rahmat, Allah razı olsun.